Assalamu alaikum tuanlar. Bugün 25 may 2025 yıl. Avtoruna Riyom'dan abza ko'rsatamiz. Bugun живой. Mashinalarning бағаларын qancha o'tayotgan. Birinchi mashinasi Lexus ES 330 2004 yilgi 3 benzin avtomat lyuk bar. Salon qora koja. Yaxshi kanavalı. Seri svetli. Bası tuanlar $9,700 deydi. Uşul tonları çalıyoruzlar. Tuanlar keyingi maşinamız Semerkin LCT 2010 avion 1.6 bası 350 so'm deydi. Tork barken. Uşullarga çalıyoruzlar. Salonu. Qara svetli dostlar. Tuanlar Toyota Camry jetmiş. 25 объемda. Yılı 21 ken. Hibrit. Salonu svet şunday. Salonu черный кожа. Люк бар. Hibrit dostlar mı? Bazı $27,000. Tak tuanlar sanatta DN8 2 объем gaz. $13,900 deydi. Numara çalarsa. Qara svetda. Salonu. На черном вкладку, шундай. Тугандар авторында жалаң Корея машинаны толып тур. Кепет Корея, Саната Корея, K7 Корея, Карнивал Корея, Саната Morning. Бардық основном авторында көбінше корейский монолар болды туғандар. Корейский баскетті. Туғандар мындай Camry шықты. 75 американец. 91,000 километр екен. 2.5 объем. $20,900 дейді. Қызыл светті мына. Тонированный все. Туғандар Camry жетmiş. XL комплектацияда. 2020 46,000 пробег. 2.5 объем. Полный комплектация. Шуны мен çalıyoruzlar. Сери цветті. Салон көрсетем мына. Черный. Большой монитор. Пробеган мол көрсеңіздер. Полный панорама крыша. XL комплектация. Сери цветті. Туғандар легендарный машина Toyota Window 3 объемда 2004 жылғы 189,000 километр. Шу номерді çalıyoruzlar. Сене договорный деп қойып тұр. Ақ свет, черный салонда, кожа екен. Состояние бір байқаңыздаршы. Белый жемчуг. Анын жанында Саната Нюрайс. Так, 2.4 объем бензин. Цена договорный, ушул номерді çalıyoruzlar. Тоже ақ свет. Жау екен, черный. Туғандар RX 350 сода жүріп тұр ана жерде. Салоны қара. Один хозяин дейді. Так, жылы туғандар. Жылы 2008 кен. Один хозяин 16,500 дейді.
Қараңыздар ұстағанда. Един хозяин дейді.